انجامên hilbijartinên serokatiya Tirkiye dê rasterast bandorê li ser rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bikin. Bi taybet derbarê mijarên asayîkirina peywendiyên Tirkiye û Sûriye, gefên Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriye û çarenivîsa penaberên Sûrî li Tirkiye. Endamê Ofîsa Peywendiyên Derve ya Mesedê û endamê nûnertiya Mesedê li Asturyayê, Salah Ferho ji bernameya çavê siyem a radyoya Rûdawê re got, کی سروک ترکیه به زحمت اولات ایریشک نو بو سر روجاوای کردستان انجام بده. يعني قالك درفتج شركة عسكرية نامنة براستي جو تركي شركي دي الدفرامة بكي أفج آلي كي فوج آلي دي تركي بهروش خوا قبولا ناف دولتي تنا يعني جا إمام بينن جو يعني جاركي إيريشكي تركي إيريشكي دي المنطقة ما بكي بشكي زعيف بوا يعني حساني تركي نمات كاري إيريشكي ما ظنوا له برفرح بكي درباره چارنویسا پنابرین سوری ده محمد صالح علی ریوبری کوملیا پاراستنا پنابرین سوری جهمان برنامه را گوت و گراندنا پنابرین سوری بدار زوره ده پنابریه که نوبه پنابر شامی ببه لإدلبي وانا بجه بك يام پنابري درعا وإيديرا زوريت والعقليني وابجه بك أبايا پنابريا جارا سسيا تيبوتن يعني نه بس جارا دوا جبر قلق جارا پنابر بونا حتى تنظري تركي ده أب پنابري جار دجي استقرارك چيناكن أبايا قهرتنك بيتر دجي يا سي المتحدة حق الإنسان بهرتنك ديموغرافية يعني بقرا پنابراية. هبونا هیزن ترکیه لناف خاکا سوریه که به دردورا 10,000 سربازان تهجمارتن ده مجارکه دن آ گرینگ به که انجامین هلبجارتنین سروکاتیا ترکیه ده باندور لیبکه. ددمکه ده که اردوغان رجده لسر ماینا هیزن ترکیه لناف خاکا سوریه که لجداروغلو ده پرسه سربازن ما لناف خاکا سوریه چه کاری دکن؟